пеш наомадааст. Потом завели нас в одну комнату, там пришел парень, одетый, парень или девушка, одетый в мужскую форму. Посмотрела, я работаю уже сколько лет акушер-гинекологом в районе и всех знаю. И тем более знаю ее маму, которая рожала 7 девочек подряд, и мы знаем ее прекрасно. И вот она, эта девочка была такая, вы знаете, что испуганный взгляд какой-то, неадекватный, без критики. Потому что мы что говорили, а она даже не соображала, что мы говорим, и все, она только твердила, что я мальчик, что я могу сейчас замуж выйти, и это жениться, и будут у меня дети. Но потом мы обманным путем говорим, мы сейчас тебя посмотрим, но никому не будем говорить, что ты девушка или парень, мы никому не скажем, давай посмотрим. Мы остались уролог и я, и главврач, и замглавврач по поликлинической части, мы пошли, посмотрели. Я погладила ее, никакой нету оволосения по мужскому типу нету, ничего. Потом посмотрела груди, нормальные женские груди, и еще посмотрела, у нее там кордона была прилеплена, так сильно туго завязана. Ну, конечно, я говорю, это 100% девушка. танҳо пас аз муайян ва собит шудани он ки ин овоза дурӯғи маҳз буда ба ҳеҷ ваҷҳ ҳақиқат дошта наметавонад, Каримова Алифмо маҷбур мешавад ки ба гуноҳи худ иқрор шуда аз ин даъвояш баргардад ва сабаби даст задан ба ин кору мушавваш кардани афкори баъзе аз сокинонро дар он шарҳ медиҳад ки мехостааст мисли писарон озодона кор кунад. фикр вақте ки дар хона тоқа монда, тоқа ҳеҷ кадом хона набуд. بعد تو خواهم گفتم به فیا برام تکریم چه بشه. بعد یه روز اوشام گفتم که خیلی اوشام تاریش تیم گفتم. چه؟ گفتم خیلی باشش نه گفتم. بعد اوشام حیرون گفت هیچ خش نگه. بعد گفت چیه؟ بعد اپام سنی اتام گفت که خیلی تاریش است. ای اتام نی خیلی باور کرد بعد گفت که چیه؟ دشمن ام وقتی چه اشکام کرم را. بعد دشمن برفتم. تا اوزی دیده و اوزی گفت که توزه آدیم بعد خونه آمده کاشم خونه آمدیم بعد خونه یاتم گفت نمود مونو گفت اگانی بعد گفت نمود مونو بعد چی اومده اول رایان اومده سر پاس کردن بعد در درون رایان رفتیم در اونجا خیلی یاتم گفت خیلی امتریش تفاوت باشهش گفته بعد من نگه نکم چی بدن نمیدونم شو ما تقدیم سلام گاهنه چیکه تاکسام سیسمان داریم نمیدونم میشه که کی نبود ایشون نمیدونم بعد میشه خونه آمده خونه گاش اومده گفت یا نمیشه دیگه میگه گفت بعد ایده این چی خبرش ده همه جمهوری خبرش کی هم داره بعد خونه آمدن خیلی دیگه از ما خیلی مثلا زیارت اومدن اسمش بعد چی اومد ولی اومدن پرسیدن که چیکارش نشه دایا گفت بعد بود دکتر اومد یکم روز اومدن نشون ندادم یکم روز ده گفتم که نه نشون نمیدم گفتم بعد پگاهش با اومدن بعد این بیمارستان آوردم خرابولا آوردن دیدم کاردون ایکو حالا در پیش مساف کردم چو ایکو هم چو در پیش بام باز میگه که فهمم که مارچ نگه бояд гуфт Каримова Алифмо даъвои худро дар бораи писар шудан чунон боваринок ва қотиона баён мекард ки ҳатто падараш Каримов Мирзомурод бе ягон шубҳа ба ин даъвои дур аз илму дину мантиқ бовар карда ба духтари 19-солааш либоси писарона мепӯшонад ва бо ифтихор дар пайи он мешавад ки маъракаи ороста номи Алифморо бо интихоби худаш ба номи Абубакр иваз намояд. خوب خواستیم خوشحالش اومد گفت که همین تری مقصد دخترم تریش دست شکم بهش گفت کرم میروه همین تری مقصد خیلیش بگم همون گفتگی خیلیش بگم یا که کار کردگی خود ما بگم اول تخمونه بدیم گفت که من نماز خوندم خودی چی نماز خون اما کی بود امیکو کی بود اما وقت نخوندم همین حادثه کی شد این حادثه شب میگن لیلة القدر شد بعد میگن دعا کردم و خواستم که چی کنم یا تگو که بیرون برو میگه بلو یا روشانی هم تا اومد
پیشم گفتم که پروردگار منو به شک خلاصه همینطوری یک خونه کار میکردم فرود کرد اومد گفت که این دختر میام برای گفت دختر برگفت سهر دوشنبه رفتم خرابالو در درو اومدم در خرابالو بالا همین کرمش کم رفتم گفتم همین را بینم که چه خیره که گفتن که در فلان اونجای کرمگیری اونجا های گفت بعد پیش دروازه اومدم او که حتی به ما برام گفت خدمت نشون دادم تلویزیون در گفت بعد درومان تلویزیون خطیش درومانم گفت که او دکتر گفت که پس پرده داشته باشی بعد من پس پرده داشتم درومان برومادانی شد گفتم که دکتر حق شبیتیم پول شبیتیم چند سوم شد از تلویزیونش گفت اتر رفتیم اصلا پول نمیگیره گفت هم تری در نظرم گوشم کم تا وزن تره هم تریش نمیدم بعد قربی دروازه اومدم او که اتر میگه که تو بچه کجا اومد در تلویزیون خطر نشون میتی دیگه من خودم روزی خدمت کنم که اینجا ایتاری میگم که خیلی من شهر قدر خوب دیدم و همیتاری با ایتاری میگفت دیگه باور که دست پون تمام دیگه بیجون شد دیگه هیچ چی من دیگه نفهمیدم اومدم بازار سرش پس کردم بردم لوگ پری بچگی پوشاندم و رفتم خونه بردم من نمیدونستم که مقصد بچه دختره من در کلام پول بودم که یک بچه های وقتی پدر شما گفت که میره پیچاسکای پسرانش کردم که خدا دو دست ما پسر در وقت پسر شدیم گفت خدا دو دست ما که خدمتش بود کم چی کرد سوش گرفتم بردم ششتگی بودی اومدم خد پدرش از طرفی برو اومدم هایسونی بچه اومدن توخی گرفت بعدم جو گپ و گپ بود که هم تایی کورد و پرسیدم نمیسو گفتم چی گپه این پدرش گشت گفت که همی دخترچه بود وقت علیفمان داشته است همی شب قدردم خودم کسلی مقصد بیمار بودم چقدر زوران اولا قدر ضعیف عمل پروردگار گذشته است که من بسیار بچه شدگی همی بچه شدگی مقصد بودی خدای شدگی اونجا ده گفت که من زدمی توخی میگیرم میسولد با یک تایی بسروخ کرد یک تایی خیلی نداشتم خدا رسی نه ایمون اگر فایده بودم گفته بود گرفتن دیگه سون شد خدا رسی من دیگه خود ترس میلیون نشدم خیلی بودم یک توخی باشه بودم در خواه دادم خدا متاسفانه تا زمان تحقیق این آوازه علاکه بعضی آدمان زودباور و سوس اراده به این گویا معجزه اعتقاد بسته به زیارت الفما می آمدند و به او هدیه و بخشش ها تقدیم می کردند. اگه باید بیسون در دستی دختر دادم این باید بیسون دادم در دستی اتایم دختر رو خیلی حالی یورا بینی کو خیلی حاجه دیگه با سخن گفتن مقصد یونی ما دیگه مردم اومدستم که مثلا ببینیم گفتیم خیلی ممکن نیست همین کار اساس نداره همین بیسته که مثلا گفتن که ای بلاد همون مثلا میان اکسپرتیزش میکنن گفتم این اساس نداره اساس نو کشید مردم ببینش اگر در کار باشن بعد مردم من دم بیرونش مردم جواب دادن گفتم مردم نموندم که پیش بروم آوازه پسر شدن یک دختر در ناحیه 5 که سراسیمه‌وار از سوی هنگامه‌جویان نام معجزه آخرالزمان را گرفت از دست به دست و از تلفن به تلفن گذشته یک عده آدمان را به حیرت عده دیگر را به توبه و ندامت و گروه سوم را به باور کردن این دروغ واداشت در حالی که این آوازه از نظر متخصصان علوم اسلامی هیچ گونه اساس دینی داشته نمیتواند. دین ما علما باید از روی علم باید ما بدونیم که این چیزا چه مقدار واقعیت داره. این در تحقیق اسلام یگان جوشیدگی نیست. همین خداوند متعال میداند شخصیتی رو که اون زنه همون رسالتی زنانه را انجام میده زنش میآفرد. مرد رسالتی مردی را انجام داده میتونه مردش میآفرد. این در تحقیق همین خلافت اصلا اون دختر بعدی که مشخص شد شاید یگان مقصد نهایی داشته است. شاید پول جمع میکرده است. پدر و مادر همه شما چی گفتن؟ صحبت کردیم که آیا شما دیدید؟ گفتن نه ندیدیم. پس اون چیزی میگه خودش گفت. اینم مسئولیت پدر و مادر است که قبلا این دختره که باید که همون رفتار زنان لباس دخترانه قطعی مشغولش میکردن. همون شاید یگان حواسش آمد شاید که پول جمع کردنی باشد. همین مقصد بعد کثیر و اون کثیر و همین یگان واقعیت ندارن. همین یگان جو خبر کنی بیان مشخصش کنن که این خود دنیا آوازه میشه. خود الفما به خاطر فاش نشدن دعوای دروغینش از همان روزهای اول حتی به اعضای عائله هم
имкони таҳқиқи ин хабарро намедод. амира хона дар қапидан оила мео духтаро қати қапидан аз зури тофтас уй кардааст ки мана гуфтагия ки нишон наде ягон тара. таърих ҳодисаҳои зиёдеро ёд дорад ки баъзеи онҳо мӯъҷизасон ва гоҳо боварнакарданиянд, аммо аз як ҷинс ба ҷинси дигар табдил ёфтани инсонро ҳеҷ одами солимфикре қабул кардан наметавонад. аммо ба гуфтаи равоншиносон гоҳе мешавад ки инсон дар натиҷаи зиёд фурӯ рафтан ба ягон орзу ё андеша дучори васвасаи фикрӣ шуда эҳсосоташ бар ақлаш ғалаба мекунад ва ӯ ҳамон чизеро мебинад ва мегӯяд ки орзуяшро дорад. вақте ки мо ҳамсӯҳбат шудем ҳикоятҳое ки вай кард ки ҳақиқатан шаб омадагӣ ва михел равшанӣ дидагӣ мусафӣ дидагӣ аз ҷиҳати медицина ин як галлюцинатсия иллюзия чизора мегам аз ҳисоби медицина. а вақте ки ҳамсӯҳбат шудем ҳамон одам хеле гапе медонад, аммо гапи пуррай хушрӯ дорад, ягон изокашӣ, ягон шарм, ҳаё, ягон эҳтиёти итаибона надорад. ҳаме хеле мегӯяд ки ҳамон одам дар ҳамон идеяи худаш мустаҳкам аст. гуфтемш ки духтарақа ҳозир дидан тара сурата гирифтан дар женский духтаро дидан тара чира ки ҳозир мегӯ ки ман писарам мега ки вақте ки ман мардакҳо мебинам духтар мешавам, вақте ки духтарҳо бинам бача мешавам. инак алифмо дубора алифмо шудаасту либоси духтарона ба бар кардааст. ӯ бархилофи рӯзҳои қабл орому камгап шуда мудом ба як нуқта дида медӯзад ва дуру дароз ба андеша фурӯ меравад. дар кӯчаҳои ҷамоати ба номи кабуд сайфиддинови ноҳияи 5 ҳамоно суҳбат аз алифмо аст, вале акнун на аз мӯъҷизаи охирузамон ва на аз писар шудани алифмо, балки аз дуруғи бузурги ӯ ки ҳамагӣ дар 3 рӯз чандин инсони заифро ба кӯчаи сарбастаи гумроҳӣ бурд. модари алифмо ки ба монанди падараш ночор ба ин ҳодисаи номумкин бовар карда буду аз хурсандӣ меболид, акнун аз таънаву гапи мардум ба кӯча баромадан наметавонад ва ҳатто ёрои суҳбат кардан бо моро надорад. ҳамин тариқ афсонаи писар шудани алифмо барои ҳамеша поён ёфт, вале аз худ ду мулоҳиза бар ҷой гузошт. мулоҳизаи якум ин ки инсон агар тамоми имконоти худро ба кор бандад ва талоши хастагинопазир намояд, метавонад ба баландтарин орзуҳояш низ расад ва барои ин ҳеҷ ниёзе ба иваз кардани ҷинс ва фиреби мардум надорад. таърих занонеро зиёд дидааст ки хеле бештар аз мардон муваффақ шуданд ва корҳои бузурге ба анҷом расонидаанд. мулоҳизаи дуюм ин ки мутаассифона ҳанӯз ҳам хурофот ва боварҳои сусту ғалату бебунёд бо номи дин дар афкори баъзе аз ҳамватанони мо реша доранд ва боис мешаванд ки ба ин гуна овозаҳо бовар кунанд. ин як бори дигар ҳамаи моро водор месозад ки бар зидди хурофоту таассуб мубориза бурда ҷомеаро ба сӯи ояндаи равшан ки бар илму мантиқ асос ёфтааст пеш барем. ва ниҳоят онҳое ки алифмои гӯё ҷинс ивазшударо зиёрат намуда ин овозаи бардурӯғро ба гӯшаву канори ҷумҳурӣ бурдаанд, акнун дар назди атрофиён ва хешу ақрабо аз алифмо дида шармандатаранд. зеро дар ҳадис омадааст ки паҳнкунандаи дурӯғ аз дурӯғгӯ гунаҳгортар аст.